الشيطان الرجيم. بسم الله. كتاب رياض الصالحين. باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الآذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru saharu jumada al-akhir min hijra sankal worona bisunyo mugannai miladi nasarau ka jate ba fula ani muga ani nani sankalo folo bisunye o fulanai ambe dawda bu masjid ar-rajaq wa ambo kono darasu be imamuna Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono Riyadu Salihin. Babu takhfif rakatay al-fajr wa bayan ma yaqra'u fihima wa bayan waqtuhuma. Konni nye bondaye ko fajiri arakan fula ni bo salli ko nogoyade ikasurunya ani ikanka kala munun kala ikan kam min kala fajiri arakan fulala bonda imbeno fona abeno fana fuye sabana ani fajiri arakan fula salli wakati o fana bana bangiye nimbonda kono nimbonda be komi abena kuma fen sabaka folo arakata li fajiri kunoya kanu janya fulana ibe min kala fajiri rakan fulala abo fana fuye sabana fajiri rakan fula ukan ka sallu wakati mi abo fana bangiye. Anni Aisha radhiyallahu anha kadi samina amba Aisha malaka je kabwama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cida laka tanuna kishibaka kana yusalli arakataini qafifataini بين النداء والإقامة من الصلاة الصبح من صلاة الصبح منتفق عليه. وكيرن تنكرا كو أبي أركام فلا صلي أركام فلا من كنوغو صلي ولا أني صلي جولي نيوغونچه مين يسوغما صلي منتفق عليه. دون ني حديثا موني راسيسا كيرن تنبي أركاتا الفجر sogoma fajiri ibe arakan fula min sallanye ibu nogoyade ute janya kele fulanna wakati ni salatu bora salli welela sani salli kajo sogoma salli farda uka salli jo a salli wakati ye wulu furanche fulani nyogonche de ni salatu bora sani salli kajo arakatal fajiri salli wakati ye wode muntafaq alayhi Bukhari Muslim ben hadisaina. وفي رواية لهما أنانا ناتشو دولا بغاري مسلم كونو يصلي أركاتا الفجر
ko ciden tumbe fajiri arakan fula kwa tumbu salli fayuqaffifuhuma abu fulan nogoya ku fegaya hatta aqula hal qara fihima bi umul qur'an fo ambashatu ko ale ba fo yala ciden ya fatiha qur'anan le shiri fatiha yala ye fatiha kala ufulala yerewa teliman ka tumbu surunya ku nogoya ko fo ale ba fo yala ye fatiha kala ufulala wa nin fana ya yira na rakatal fajr be nogoya de wute janya wa fi riwayati li muslim anana muslimu kana chogola kana yusalli rakatal fajr ija sami'a al adhana wa yuqaffifuhuma ko ciden tumbe rakatal fajr ko abu salli ku nogoya ko naye salli wele kamme ko ciden tumbe fajr rakan fula salli naye salli wele kamme minye fajiri kene salli wele ko cide na yo me ko abe fajiri arakan fula salli ko abu fula nogoya wa fi riwayata nana na choko dola ija tala li fajr ko ciden tumbe rakatal fajiri salli ni fajiri kene chira wani hafsata radiyallahu anha karistamina ba hafsat malaka je kabama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko alaka cida laka tanuna kishibaka kana ija azana lil muazzinu lis-subhi ko ciden tunkara ni salli wele la ye sogoma salli wele wa badaha subhu ni sogoma salli ewa waqti daminana salla arakatayn khafifatayn muntafaq alayhi ko ciden be arakan fula salli arakan fula min kanogo ni hadisa buhari muslim benala donc ni hadisa nunun be bake kamunyira arakatal fajri te janya ale kere ala kabonna fila utola ni nyoro inne ale te janya ibe ale fegeya kale surunya de ani asalli waqti yede ni salatu gora fajri tene chira weleli folo weleli munun be ke katerinu nya nyogona arakatal fajri te sika salli wolola fo fajiri weleli de kake ni fajiri weleli kera fajiri weleli ani ewa salli joli ni nyogonche araktar fajiri salli waqti ye ode ute janya fana وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتل بركعة من آخر الليل ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الآذان بأذنيه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي رواية وفي الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الرواية لمسلم أبينا تقول مسلم كنو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترى الفجر وكيرين تنكر أن فجر كنتيرا لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين قواتي فو يصلي فو أركم فلا من كانو من ياركت الفجر سانا كفر صلي دونك نيا يرانا تو سرقا فو فجر أركم فلا صلي وقتي رني فجر كنتيرا ni fajiri kene machi ulu te seka salli fo fajiri kene de kachi salatu ka bo salli ka wele ni salli wele la sani ikav na farda sallu kana salli jo ibe ulu fula sallu wakati de
ani hadisa ya nyiranna fana ni fajiri kene cira salli wurete salli ni arakatal fajirite wodi ato doni ko ko ni mogo min ni shinogo yita ube inyinana imi ka wotiri salli della ka sufen nafila minke ka wotiri min salima salli ni fajiri kene cira ita salli tuguni iba bilade ni tile borani wala ha salli wakati me iba ika wotiri salat sara tile kononana me ibe wotiri mbwala de wotiri te tile la ni ba sara tile la wotiri be bwala ni della sabade la ni ba sara tile la ibe nani salli ni della duru de la ni ba sara tile la ibe woro de salli ni della woro fulala ibe segi de salli ni della se ewa kononto la ibe tan de salli ni della tani kele la ibe tan fula de salli ora to amba se to ka hadisa do la ko ciren tun kera le ka wotiri tani kele de men ni sugula do ya sugula amma se ka asalli sufela la ko aba salli tile fela la arkan tani fula wala ni nyaayira na ni fajiri kene cira salli worete se ka salli ni arakatal fajirite wani ibn umar radiyallahu anhuma kadi samina abdullah ibn umar malaka je kabu fula bema qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl masna masna wa yutiru bi rak'ati min akhir al-layl abdullah ibn umar ko ciden tunkera ala ka taruna kisibaka ko sufela la ko ciden kan nafila be fula de salli ka salamu bila abe fula salli ka salamu bila ko e wasul laba abaka wotiri ke kelenya ta abe fula de salla be salamu bila abe fula salla be salamu bila sul laba abe wotiri ke kelenya wa yusalli arakiyataini qabla salati al-qadati ciden tumbe arakan fula salli sana ka sogoma salli min yarakatal fajri wa ka'anna li adana bi ujnayhi aba salla be komi ni salli wole ba tiro de kono abe komi ni salli wole ba atilo fula kono mana na ba teliya ni hadisa fana muntafaq alayhi bukhari muslim ben hadisa inna wa ibn abbas radiyallahu anhuma karisa min abdullah ibn abbas malaka je kabu fula bema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cira laka taruna kisibaka kana yaghraw fi rakatil fajr fil ula minhuma ko ciden tunkera fajr arakan fula ko udola kire mana arakan folo ko ni sura ciden ya fatiha kala abe aya dobe suratul baqara kono qulu amanna billahi wama unzila ilayna suratul baqara aya keme bisaba ani worona ko ciden tumbo kana ما نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون سورة البقرة آية نينده تيرن تنكر فجر أركان فلو فاتحة كوفي أبني آية كلام كتايا لبنا بسورة البقرة كنو وفي الآخرة منهما فجر أركان فلان لبا تيدن بجمان كلاو كنو أبا كلاو كنو آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون نيني آية أبي سورة آل عمران كنو آية بدورو أني فلانا وآية فني جمعي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال لحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون تيرين تنبي فجر أركان لبا فاتيا كوفي أتنبني آية فنكلا كفرك وغتو دولا وبي آل مرانا كنو وفي رواياتي أنا ناتشو دولا وفي الآخرة التي في آل إمران فجر أركاللبا فجر أركان فلا أركاللبا آيات دوبي سورة آل إمران كنو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آية بيورو أن الناننا وغتو دولا كتشيدن تنبو كلا فجر أركاللبنا وآية فريد جمعي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون أتمنى كلا إرواية دولا مسلم كونو فجر أركالله فاتا كفتيرين تمنى فراكا ودون كما كمونو فلين يسيسا إبو بونيو كرودي سين دولا ني أركات الفجر ني أوفاتيا كلا أركام فلو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى نبو كلا دونك أركالله أني مين فو آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إبو فرق سين دولا أركالله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إبو فو أركالله إبو بونيو كرو وأن أبي هريرة رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جيكبواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعت الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أرواه مسلم حديثا أنا مسلم كنو أبا هريرة كحديثا كوتشيدا لك تنونا كسباكا كوتشيدين كلا نفجر أركام فلالا أركام فلو فاتيا كوفي قل يا أيها الكافرون سورة أيو داكا أركام فلانا فنا فاتيا كوفي قل هو الله أحد أيو داكا نفنا نانا واني ابن عمر رضي الله عنهما حرسان أنا عبد الله بن عمر أبو لك جيكابو فلا بيما قال أرمقت النبي صلى الله عليه وسلم كو علي تشيدين كلوشي كالو كله كو أباكي كتشيدين كلوشي فكان يغرى في ركعتين قبل الفجر كو فجر فرد صلي كو تشيدين تنبي أركم فلا صلي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أبو دي كالو كله علي يتشيدين كلوشي كالو كله أركات الفجر أركم فلو ناي فاتحة كلا قل يا أيها الكافرون أبو داكا أركم فلنا ناي فاتحة كلا قل هو الله أحد أبو داكا كو كالو كلا يتشيدين كلوشي أبين نونون كلا أركات الفجر لا ني حديث الترمذي أبو وقال حديث حسن أكو حديث من وكاني donc ni bonda ye ewa kiru munu nyirana aye bonda inda yele ni kiri saba minye ube fora hadisa ukono akir doye munye minye arakata alfajri ikunu goya utejanya ukere ka bonna fila utola ni oye fulana ye munye arakata alfajri salli wakati yede ni fajri kene chira salatu bora salli welela sani farda kajo usalli wakati yode bo kiri sabana mimbe kala arakatal fajr kono ufule ka fo awye waqatu dola aya mimbe suratul baqara kono aya keme ani bisabani worona ibo wa fatiha kofe ibo fara arakatal fajr fatiha kofe arakam fulo ibo faraka donc arakam fulanna fatiha kofe qulu at fatiha kofe falamma ahasa isa minhum al-kufra kata alaba amanna billahi washhad bi anna muslimuna ibo kala waqtu dola fana arakallaba qul ta'alu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati sawa'i bainana wa bainakum kata ya laba suratu ali imran kununa na aya bi woroni nanina ibo faraka waqtu dola fana arakatal fajr arakam folo fatiha ko fe be qul ya ayyuhal kafiruna daka arakam fulanna fatiha ko fe qul huwa allahu ahad donc nunun de be kala arakatal fajr la sunna kan nunun kala kono niyen ninke sen dola iben ninke sen dola aw har niye sura werewni aya werew fana kala kafaru ka bashi tika mi sunna kan nunun de aka asallini nunun de ka chaya باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر
وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. باب استهباب الارتجاء بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن. كن يبوندا أكنونندو فجر أركان فلا صلي لهم كوفي إكادا إكنين كركا ولحش عليه أنين نمبوندا حديثو بسورة كنو من بلسو كتو أو كلمة سواء كان تهجد بالليل أمولا أكيرا سيانا إينا نافلة كسوفلا دلوا إمان نافلة كسوفلا لو نياركاتا الفجر صلي سنة رو إكادا إكنين كركا منا ako sawa kana tahajjada bilela mula aye koriya ke kata sosoli do dema sosoli sarahu bagay budo semenu ben kuma sosoli nka imamuna nawawi ye koriya ke kata sosoli dema parce que sosoli debe arakat al fajr kofe kada ikinin kre ka sosoli bala doko yen nafila ke sufela la isegeno iman nafila ke sufela lawo ni arakatal fajr ke ibe day kinin kereka doko ay arakatal fajr pour kadda ikinin kereka na yasro mo mi nyen nafila ke sufe de isegena ode bena kenya na yasro sufe nafila be min bolo de yen nafila ke sufe isegena ni arakatal fajr ke ibe da sani sallika jo kallafiya donc ni nye kuma fulay kuma sabana tigu ko arakatal fajri dali min fulen ni nyekinin kere ka beke sode kono teke misirila iba ki ka sode kono har min ba ki iba ki ka sode kono me ta ke misirila ko pachike chire madali ka ke misiri kono ani kwa sabatira abdullah ibn umar bolo don dola ye do dale nye misiri kono arakatal fajri sallen ko fatigi bora ya da kinin kere ka abdullah ibn umar ye beleta ka filala ko aka wuli ko sunna teninye wala donc ni sosoli de bala sarahu baga yere bena sahalen fo anye anne aisha radhiyallahu anha karisa min amba aisha malaka je kabwa maqalati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akunna binyuma tunkera alaka taruna kishibaka ija salla rak'atay al-fajr aditaja ala thiqihi al-ayman rawahu al-bukhari ko ciden tunkera ko na ye fajr arakan fula salli ko abeda akinin kereka Bukhari hadisa yimbo wa anha radiyallahu anha karisa min baishatu malaka je kabwa maqalati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna binyuma tunkera laka taruna kisibaka yusalli fima bayna an yafraga min salati al-isha ila al-fajr ihda asrata rak'ata ko ciden tunkera na tilala wa safu sallila ani fukata fajri salli ni ewan fula français ni nyogonche ko turen tumbe nafila minke arakanta ninkele ni ciden tilala safo sallila sani fajri salli kase su konona na ni salli fura français ni nyogonche ko turen tumbe arakanta ninkele de salli yusallimu bayna kulli rak'atayn me arakan fula be salamu de bula aya jantoni yoroni fanala sarahu bina kumala yusallim bayna kulli rak'atayn arakan fula be salamu de bila wa yutiru bi wahidati abe wotiri keni kelenye fa ija sakata al muazzin min salati al fajr bonni salli wala la yasalli wala fajr salli wala na ya makku salli wala banna wa tabayyana lahu al fajr ni fajr kene ciri bangera cidenye wa jaahu al muazzin salli wala la nana kala doniya ko wakati shera anya fo anko bilali na ye salli wala wakati dola beta cide la doniya de wakati shera pour ciden ka bo ni salli wala la ya makko
salli wale banna fajiri bangera salli wale la nana cidemma ka faye ko wakati sera qama faraka arakataini khafifataini cidem be wuli abe arakan fula fege ma do salli abe arakan fula salli arakan fula min kanno ku surunya summa aditaja ala siqihi al aymani wa kofi abadda akinin kereka hakaja nin chogola hatta yatiyahu al muajjim fonni salli walila nana lil iqamati hatta yatiyahu al muajjim lil iqamati fonni salli walila nana ma awa ko salli jo wakati asera de salli jo wakati sera salli korta wakati sera bila wakati abe wuli kata salli arwahu muslim hadisa yimbo qawluhu yusallimu bayna kulli rak'atayn qawluha yusallimu bayna kulli rak'atayn an bai shi tuka kuma na ko ciden be salamu bila rakan fula be salamu bila haka ja huwa fi muslim nawa ko abe muslimu kono ni to de la wa manahu ba'da kulli rak'atayn la nyine munya arakan fula ko fe ciden be salamu bila de wa nabi hurairah radiyallahu anhu kadi samina ba hurata malaka je kabama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ka ciden wala ka tanuna kishibaka idza salla ahadukum arakata li fajr falyadtaziya ala yaminihi ko ciden ko na dola kele na ya rakata li fajr salli fajr kan fula salli ko ikadda ikinika arwahu abu dawud wa tirmidhi abu dawuda yin nimbwani turmeje bi asanidi sahihati ni sanadu min kakene qala turmeje yu hadisu hasanu sahihu turmeje ko hadisa in kanya sahalendo binu sabiru bina kuma ni hadisa in ka fo masaha me sheikh albani hadisa in saha shehul jami'u kono ani shehu abu dawuda kono ani shehu tarqibu tarhibu kono asrahu nando nasrahu kono سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعات الفجر أن يفوق تمه أنكو تشيدن تنبه فجر أركان فلا صلي وسبق أن يفوق تمه أن هاتين ركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها أن يفوق تمه أنكو فجر أركان فلا من فلنيني ولوني ewa farda munumbe ewa nafila munumbe farda ukofe ulunu o nafila tongu bora nyogon koroni ko doya anyu fo kofe dersu temenena anyu fo kofe dersu temenena o mimu ma ijatihima abinni arakan fula nuni ewa arawati to bora nyogon koroni minye annahu ija salla hatani rak'atayn aditaja ala thiqihi al ayman niyen arakan fula salli ibeda ikinin kereka aba kono ka fonni arakan fulani ewa fardaw kan nafilaw to bora nyogon koroni munya doye munye ni yorola ni ne arakan fula sallibe salli ibeda ikinin kereka kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yafalu komi ciden tumba ke chogomi sabata jalika ni aisha radhiyallahu anha fi sahihain ni sabatira kabo aisha to bolo bukhari muslim la ko ciden tumbenninke أنه كان إذا صلى سنة الفجر كوتشيدن تنكرا كنا يفجر نافلا يصلي أدتجا على الجنب اليمين كوتشيدن تنبدا جنب الأيمن أتنبدا كننكركا وفي حديث عائشة الثاني الذي أرواه مسلم أبي عائشة كحديث فلان حديث من مسلم يابو أنه كان يصلي 11 ركعة ويسلم بين كل ركعتين وتشيدن تنبي أركان تاني كله دي صلي أكاسو في النافلة مي أركان فلا أبي سلامو دي بلا وفي حاجة دليل أو نكواكا جانتو على نيورو دلا أكو في حاجة دليل بننا على وهمي دونكا أو فامو وهمو يمونيه shika yede fen fula ishikara la yala nindo ube nindo wahamu yede kodo bi bolo fansima giriya iye yala ninde do ube ninde do fansima giriya iye uba fode ma wahamu
akon nimbe ewa donka wahamuira mana donka aba fo yoro dola abe donka katawira man tawahama annahu ja salla ihda asaratan rak'atan yusalli arba jami'a aba yira ko doma ni hadisa famu ube abe donka katawira ni hadisa la munu nya famu ko ewa cide arakanta ni kelemi ni cide tumba salli ko be nani salli ku tugu nyogonadi ube nani salli ku fara nyogon kade ko munu nya famu ni chogola wahamu ni tugu soro cide ka arakanta ni kele do ya famu arakan nani cide be nani be fara nyogon kade summa arba jami'a o ko fe be nani wure fara nyogon ka ku salli summa salasa o ko fe abe saba salli بناء على حديثها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترى ني حكلنا نفنني وهم نقطو يسرو أيسر نموني أيشتك حديثا أبي حديثا أيشتك حديثا ننا تشكو دولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ko ciden tunkera ko sungalo do sungalo tewo ko ciden kan nafila tunte fen faratani keleka ko ciden tunte fen faratani keleka na sungalo do sungalo tewo ko ciden tunte fen faratani keleka tumbe tani kelere salli yusalli arba fala tasalan husnuhunna wa tulihinna summa yusalli arba ko amba se to ko ciden tumbe nani salli kanam mugon nyininka nani nyanima anu janya summa yusalli arba wa kufa bin nani salli fala tasal an husnihinna wa tulihinna kana mugon yininka awa unyalinu janyala summa yusalli salasa wa kufa bi saba salli yaye ni wahamu de yusru fajanna ba'dun nas akum mugo doya jigi annahu yusalli arba jami'a summa arba jami'a munu nyenni riwaye yete ulu ya jigi da ya miri de ko ciden be nani salli ku fara nyogon kade ka sagi kan nani wore salli ku fara nyogon ka summa salasa ko fe be saba salli wa haja wahamu akon ni nye wahamu de sikka de ni nye wahamu de famu ko jugu de yusoro ninna faqad aqajahum jahirul ahadisi ako hadisain ka jahiru de yumina hadisain na sogo jahiru o de yumina fayumalu haja ala annahu yusalli arba ala rak'atayn bo wuri muslimu ko ako ambe amba shi to kai riwaye min fulan ne ana kai riwaye fulan nan min na kwa tumbe salamu bila ako amba bila ka de ciden tumbe arakan fula de salli abe salamu be arakan fula salli abe salamu bila summa yastarihu o ko fa be shige kan lafiya parce que arakan fula ciden ba janya de na ya arakan fula salla ba janya de ka janya bon na ya arakan fula salli bo abe salamu bila abe wuli ka arakan fula salli fana abu janyare abu janya bon na ye ulu fana salla ye tahiyya ka ye salamu bila makin nani ba abe sigi kan lafiya ai seta ye nani fara nyogon kan ni yorode mi ai setu kan nani fara le nyogon kan la nyini te ko salamu tunte bila de atumbe lafiya na ye na fula salle aye salamu bila be fula salle abe salamu bila nu keran nani ye donc abe lafiya summa yusalli arba ala arakatayn o ko fi abe nani salli fana arakan fula summa yastarihu o ko fi abe sigi kan lafiya summa yusalli salasa o ko fi abe saba salli atumbu ke nin chogo de la hakaza yazibu an yuhmalan akon nin chogo la awajibilen do foika hadisain bilanin de ka foika hadisain famu nin chogo de laika bilanin de ka li anna rawi anni nabi sallallahu alaihi wasallam fi jalika wahid wa hiya aishatu parce que hadisain fula be fo bagaye mo kelende am baishatu ale de irwaye fula imbe ale de ubenati donc abe kuma kai riwaye do imbe riwaye do ne tawsiriye ka faram fanciye irwaye kele ye kelende wal fi'lu wahidu awa ciden fana ye baren ye bara kelende ate komi ko ciden tumbe ninke wakati do de la tumbe ay baren ye bara kelende irwaye kala kelende فيجب حمل بعضها على بعض لتنتفق السنة donc واجب لين دو انك حديثين روايه دو de bila aka riwaye do ka pour sunna nunu hadisan nunu kaseka be o kaseka fara nyokonka
لا يقال إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة mais ate fofana ko ciden tumben ninke sendola aben ninke sendola lianna kalimata kana parce que kalima min fule kuma min fule na ko kana tadillu ala dawami li fi'li qaliban kana be min rabu kana dumeli ka caya abe dumeli de ira mana ciden dumelen tumben ninka ba ke nin cogodela kana bu o de ira wala ninka famu kataw be do bolo tarawih ke cogola nu be sungalo tarawih ke ni jamae ube tarawih nani tugu nyogona ka ke salamu kele kataw do de abe do bolo ba ke tarawih la kataw de do atebbe Sheikh Ibn Mbaji yettembe huke katama akwan bai situn ka hadisa min fulen nye ubu delila ka ode ko ciden tumbe nani salli kana mugon nyinin ka wunyali ni udafalema Ibn Mbaji yen faran fansha de akoy riwaye do nya yira salamu de tumbe bilan nani ni nyogonche Ibn Usaymin rahimahullah ya yira ako salamu tumbe bilan nani ni nyogonche Shawsal Fawzan ya yira ako salamu de tumbe bilan nani ni nyogonche te tugu nyogona donc wala terwila ni be salli ni jamae kanan nani tugu nyogona no sinu be kuma la yoro dola ko katawde do munum baake katawdo kele afulana fana katawdo kele parce que hadisan ima hadisan nunu de fara nyogonka akoni mo min ko ibe delila unya delaw la jeni nye kele ye doro nin katawba tigi soro delila ubu la jeni nye fulade hadisa kayri waye be de fara nyogonka folo wala ibe barake nay mais ni ko ibe hadisa fandota riwaye dota ka barake ne ka doto doro nin kataw bi soro foy ka dello fara nyon ka riwaye fara nyon ka de donc kele abe munum bolo no be nani tugu nyono kataw do fulanna jama de gulimbala jama torali bala parce que tarawih fulayna salamu bila iba soro dobe jama in kono ko do tunaka ube haju do nanala ube hakili jigina fendola nabe arakan fula salli ka salamu bila ni arakan fula salli ni salamu bora salamu kera be saka bo haju min nanala abe nafila de la wajibi te abe saka bo kata ube ni darura do tunna ka sallila ni salamu bila be saka bo kata min ni eyen nani tugu nyogo na ibade ko na hakili jigna haju do lobe haju do tunna ka doro ibade ko ate saka bo fonnani be ka dafa de gumbala wala qataw do mo ku jantola bo nanyen ni ko hadisa kayro be dilo hadisa afule ka jeya arakan fula be salamu la kila fulan min be ni sembentiya ci den ko salatu layli masina ako sufen nafila koni fulay be salamu de bila sunna fila e fulay be salamu de bila amma temala Abdullah ibn Umar ka hadisa lawa ako ci den tumbe tani kele salli fula abe salamu bila abe wotiri kani kelenya wala ka fula ke ka salamu bila wode sunna wode kani mugo kode ke wodi yato dellaka Ahmad ibn Hanbali nyininka ko sunna filala fulay ka salamu bila ko mugo min niye fulake yinyina na iwuli la kata sabana nu ko subhanallah ibe continue be ube kasagi ako ja ko sagi akoni mugo min continue la sufen nafila ki tugo ka kenani akoy ka salli ciyana ako abe komi ni sogoma taye farda sogoma farda te fulaywa akoni sogoma ka farda fula dafara i tugu ina na ni sabanai ka ke sabai ube nani salli be cinya ba te cinya ako salli be cinya awa kon nafila fona bo chogola parce que kiden de ko salatu layli masina ako sufen nafila ibe fula de salli ka salamu bila ibe fula salli ka salamu bila donc nin ka famu wa ma hadith abi hurairah radhiyallahu anhu amma abu hurairah ka hadisa laka je kabwama fi amri nabi sallallahu alaihi wa sallam ciden kan yamaralila ija salla ahadukum arakatal fajr falyataziya ala dhanbihi al-ayman na dola kele ni arakatal fajr salli da ikinin kereka fa haja wa in kana turmiji wa abu dauda qari arawayahu bunu semino ko harin na yaso turmiji ani abu dauda ufulayni hadisa bo wa qala al muallif rahimahullah muallifu fana ko ala kan nema min yan nawawi innahu bi asanid sahihati afana ko be wa turmiji ani abu dauda ya abu ni sanadu munun sahalendo faqari qala habrul ummati bunu semino ko ako mununye minye mantunka bajiye haburu ye badide
mana doni ke baka ba mun ye manton ka baji wa baharul ulumi al aqliyati wa naqliyati ani doni baji doni hakilama ani doni kololama baji Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah min ye Sheikhul Islam bin Taymiyyah ala ka nema ale ko inna haja hadisu munkaru bin Taymiyyah ko ni hadisa ko ne wa innahu lam yashihha al amru bihi an nabi sallallahu alaihi wasallam ko nyamari alima saha kabuci den bolo nin daliye ko ni arakatal fajri salliki de kinin kreka ko nyamari alima saha kabuci den fe kamo nyamran waye ay amru hajihi daj'atin ba'da sajdatayn ay ba'da arakatayn fi sunnati al-fajr mana fajr arakan fula kofe fajr sunna arakan fula kofe ko ikida ikinin kreka bunte miya ko nyamara lima saha kabuci den fe ala وما قاله الشيخ وهو الشيخ ابن سمين فنكو اكو الشيخ يمين فبونتميا يمين فدكو دي سالنو لانه حديث منكر لا عبرة به ko paske ni hadisa konende ko jate taka ya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur an yirtadiya rajulun ija salla sunnat al-fajr ala jambihi al-ayman ko paske cide mam mo nyamariya ko ni arakatal fajri salli ikadda ikinin kreka ko cide ma mo nyamra noy men ko Cheikh Albani be hadisa intena ya me bunte me maswa ma bunu semino fana bunte me anta inde kenya wa qawlu al muallif rahimahullah fi tarjuma muallifu yakuma min fo tarjuma ran nya ka hakili jigiye sawan kana tahajjuda bil layl amula ma fa ya foni sababu dodeya isharatun ila khilafi fi jalika imamuna nawawi nin kuma fa ye koriya ke kata de sosoli mimbe dalila rakatal fajr kofi aye koriya ke kata odema wa huwa anna badal ulama ako yemunya ko doni ke baawdo qala yusanna al itija'u bara rakatal fajr mutlaqa doni ke baawdo ko sunna de do rakatal fajr kofi chogo bela ikida iye sufen nafila ke uma sufen nafila ke sunna de do arakatal fajr ko fe chogo belaikida wa ba'dhum qala la yusannu mutlaqa do fana ko sunna te few ko arakatal fajr te sunna e few wa ba'dhum qala bi tafsil do ko faramfansha de bala do ko faramfansha bala in kana lahu tahajjudun فإنه يسن له أن يرتدي بعدهما من أجل راحة بعد التعب دوكو كنا ياسر مغمن نسوف النافلة بإبولو أي النافلة ديك السوف لا كو أولا أركات الفجر كوفي كو إكادا أركات الفجر كوفي إكادا puru ikallafia iye segen minye nafila inna puru ikallafia sani fajri ewa sogoma salli kajo وإن لم يكن له تهجد فلا يرتجو كم من نسوف النافلة مغمين بلو إما سوف النافلة كي نيارة كتارس فجر سالي كوي كندا دو ينفو بو علي بنو سمين يكما جولي فوسيسا كما سبا فلو منونكو سنة مطلقة فلانا منونكو سنة مطلقة سبنا منونكو فيه تفصيل ale nin sabafo nani nay munye nko donko abeke sode kono ateke misirila nani na beke oye o min azab ali akhwali wa aghrabiha ako abe kuma ka kabakola ani kuma ka tungaranke mana kuma minye ewa comme nunumba manan kan fole ka gelama anna badal ulama ko abe kuma wala kuma mununye kabako ye ko doni ka ba do ko ba doni ke bawo do qala ko inna al idtijaa bara sunnati li fajr saratu li shati salati li fajr ko fajr arakan fula ko fe kada ko sarati de do ara fajr arakan fula sahaliyere la doni ke ba juma ben nin fo kacaya ibn hajami de kuma fule ninya ibn hajami jahiri parce que lebe hajde sata jahiru de la parce que ninya mari kancha batara la bolo ni kiden ko yen ninke alayya fi komisarati
donc ko sarati de ro arakatal fajri sarati de ro ikadda arakatal fajri ko fe wa anna man lam yartajiyan fa salatuhu batilatu koni mo ni ma da arakatal fajri ko fe ma day kinin kere kay ka salli cinyalendo ha wa hadhihi min qara'ib al-ilmi wa qara'ib al-aqwal a konni nye doni kabakola mai ni nye kuma kabakola mai ni nye kuma kabakola mai fama rabutum baina haja al-idrijai wa baina salati bunu seminu ko ako fi sirili jumambe fen jumambe ewa arakatal fajr ni ndali ni nyogonche ha al-idtija'un munfasilu an salati wala alaqata lahu biha parce que ewa dali min fulek ni nye dali mbeke wakati juma salli ko fe salamu ko fe est-ce que dilo fembe ni dali ni salli ni nyogonche dali mbeke salli mbanne ko fe de ibe da dilo fe te dali ni salli ni nyogonche janko ina afo ko ni mugo mi madda ko salli tinyana sirli fe te ni nyogonche lakini jakarnahu li ajali ihatati bi arai badi ahli ilmi rahimahumullahu ta'ala me uno seminu ko irtibatu tenin dali ni arakatal fajr nyogonche kabako de doni kabako la male ninye kuma kabako la male ne me afo kunye munye pour ika doni ke ba ka kuma do ika bu kalama ika doni ke ba ka kuma do ika bu kalama me ama fo ya komi uno seminu be kuma insembenti ade aya fo de pour ika do ko doni ke ba do fana yenin fo ika bu ka kuma kalama wa sahihu وكوفي بن مسلمين كوكمي سهلندو هو ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية مينفو أركات الفجر كوفي دالي بن تيمية يمينفو كودي كاكيني أنه إذا كان الإنسان متعبا من تحضر فإنه يستريح نمو من النافلة كسوفي أي النافلة تامن النافلة جندك إيشغنا ني صلاة بورا ni arakatal fajr salli ekidda ikinin kere ka kala fi doni sani salli ka jo ni mo min yetta e wa tahajjud ke yeri tajim ala jambil ayman ibe da ikinin kere ka wa haja bi sarati e wa kunni fana asarti munye ka fo har ni tahajjud ke ishegena ni salatu bora yarakatal fajr salli da ikinin kere ka ikal lafiya sani salli ka jo asarti munye Allah nyagsa nyaklabahu nawm fatafutuhu salatu akana suri kana sira kafo ni dara sinogo bita ewa sogoma salli betakida fa in khasha min zalika fala yirtaju ni sira no koro nin tora kada nkinin kire ka doni kombe lafiya sani salli ka jo sinogo binta salli betemenka ni sira nan nin koro kanada ni sira no koro ko sinogo bita sogoma salli beta kida kana dade me ni yere yaado ima sira o koro ko sinogo beta be daga ni eye tahajjudu ke arakatal fajr ko fe ikida kinin kire ka sani wakati kasa wala asunna sahlenye ninde hari nya bahasu kitabu wore mununa uye min kenya shaykhul islam bun temiya ka haklina min fulenye ani bunu seminu ka haklina min fulenye ya ka kuma nyere deta ka do bahasu kono ko bunu seminu yen ninde fo iriyadu salihuna sarahu kono ubena ninde kuma nye donc ninde ashala rakatal fajr sunnate konni yake misirila ikadade donc ni mo mi ni nafila salli ba bola ka sokono da segena ni salatu bora ya rakatal fajr ka lebe sekada sani salli kadjo bo o bahasu in kono nana tumamu ya useminu ka kuma fo ni yoro la kode kene ya ni shaykhul islam bun taymiya ta ako do be min nke o ye katawe o ye wahamwe mana do ba ke misiri kono nu ya arakatal fajr ewa ke o be da o kinin kere ka doni to be wuli militi damado o be wuli ko la ote ateke o chokola parce que do fana be sunna nunu famu chogo do la kulu boke o be sunna baraka soro uma sunna yin famu komi salafu ya famu chogomi ube bila katawula parce que do fana ye hadisa uyete doro na ye fajiri salatu bora be misiri kono na ye arakatal fajiri ke abe da kinin kire ka doni abe wuli militi jato abe wuli la nyini to yew la nyini ye de be da kan lafiya de
ibe da ka lafiya de sunna yede ni min be tahajjudu kira be da de pour adali nda bora mun kama lafiya ikal lafiya sani salli kajjo me ulu be dali min ke misiri konote militi dama do ube ki dadoro ki wuli wote sunna nye sunnate ka ke misiri kono asale nye de ni min be tahajjudu ke ka ke me munum ba ke misiri kono uba ke ewa misiri kono kataw do kele afulana uba ke chogo min nafana ewa dali madabo kama adabora de dali min do ka da kallafiya de amma dabo ko ka da ekere ka ke komi dara fen kalama do de kayna wuli wote subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب رياض الصالحين باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الآذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru saharu jumada al-akhir min hijra sankal worona bisunyo mugannai miladi nasarau ka jate bafula ani muga ani nani sankalo folo bisunye o fulanai ambe dawda bu masjid ar-rajaq wa ambo kono darasu be imamuna nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadu salihin babu takhfif rakatay al-fajr wa bayan ma yaqra'u fihima wa bayan waqtihima konni nye bondaye ko fajiri arakan fula ni bo salli ko nogoyade ikasurunya ani ikanka kala munun kala ikanka min kala fajiri arakan fulala bonda imbeno fona abeno fona fuye sabana ani fajiri arakan fula salli wakati o fana bana bangiye ni bonda kono ni bonda be komi abena kuma fen sabaka folo arakata li fajiri kunoya kanu janya fulana ibe min kala fajiri rakam fulala abo fana fuye sabana fajiri rakam fula ukanka sallu wakati mi abo fana bangiye anni Aisha radhiyallahu anha kadi samina amba Aisha malaka je kabwama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cida laka tanuna kishibaka kana yusalli arakatayn qafifatayn بين النداء والإقامة من الصلاة الصبح من صلاة الصبح منتفق عليه وكيرن تنكرا كو أبي أركام فلا صلي أركام فلا من كنغو صلي ولا أني صلي جولي نيوغونچه
min ye sogoma salli ye muntafaq alayhi donc ni hadisa mun yira sisa ciden tumbe arakatal fajr sogoma fajiri ibe arakan fula min salla nye ibu nogoya de ute janya kele fulanna u wakati ni salatu bora salli welela sani salli kajo sogoma salli farda uka salli jo a salli wakati ye wulu furanche fulani nyogonche de ni salatu bora sani salli kajo arakatal fajiri salli wakati ye wode muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisaina وفي رواية لهما أنانا ناتشو دولا بغاري مسلم كونو يصلي أركات الفجر كوشيرين تنبي فجر أركام فلا كوا تنبو صلي فيقففهما أبو فلان نغيا كوفيغيا حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن فأنباشتو قالبا فيالا cide nya fatiha qur'ana lesiri fatiha yala ye fatiha kala ufulala yerewa teliman ka tumbu surunya ku noya ko fo ale ba fo yala ye fatiha kala ufulala wa nin fana ya yira na rakatal fajr be noya de wute janya wa fi riwayati li muslim anana muslimu kana chogola kana yusalli rakatal fajr ija sami'a al adhana wa yuqaffifuhuma ko ciden tumbe rakatal fajiri ko abu salli ku nogoya ko naye salli wele kamme ko ciden tumbe fajira rakam fula salli naye salli wele kamme minye fajiri kene salli wele ye ko ciden nayo me ko abe fajiri rakam fula salli ko abu fula nogoya wa fi riwayatan nana chogodola ija tala li fajr ko ciren tumbe rakatal fajri salli ni fajri kene cira wani hafsata radiyallahu anha karista minamba hafsat malaka je kabama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cira laka tanuna kisibaka kana jaa azana al muazzin lis-subhi ko ciren tunkera ni salli wele la ye sogoma salli wele wa badaha subhu ni sogoma salli ewa wakati daminana salla arakataini khafifataini muntafaq alayhi ko ciden be arakan fula salli arakan fula min kanugo ni hadisa buhari muslim benala donc ni hadisa nunun be bake kamunyira arakatal fajri te janya ale kire la kabonna fila utola ni nyoro inne ale te janya ibe ale fegeya kale surunya de ani asalli wakati yede ni salatu gora fajiri kene cira weleli munum beke katerrin nya nyogona warakatal fajiri te sika sallu wulula fo fajiri weleli de kake ni fajiri weleli kera fajiri weleli ani wasalli joli ni nyogonche arakatal fajiri salli wakati ye ode ute janya fana aha